karun yang terpendam nih teman-teman. Let's go, ayo kita menggali harta karun yang terpendam. Kita gali pelan-pelan saja teman-teman. Wow, amazing. Kakak menemukan kepala ondel-ondel Betawi. Mantul, let's go. Kita mencari harta karun lagi nih. Cururururut. Wadidaw, ada topeng ondel-ondel Betawi nih. Ada 3 topeng, ada yang berwarna merah, putih dan juga merah nih. Kira-kira di dalamnya ada hadiah apa nih? Ayo kita buka satu persatu. Kita buka topeng ondel-ondel Bang Kumis. 1, 2, dan 3. Wow, ternyata ada pesawat helikopter. Wow, keren sekali. Mantul. Let's go. Kita buka topeng ondel-ondel yang berwarna putih nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada kuda Pegasus. Mantul. Let's go. Kita buka topeng ondel-ondel yang berwarna merah nih. 1, 2, dan 3. Wow, ada motor GP. Mantul. Let's go. Kita mencari harta karun lagi. Cururururut. Di manakah harta karun yang hilang nih? Wadidaw. Wow, kakak menemukan telur dinosaurus. Ada yang berwarna kuning, merah, dan juga biru. Mantul. Let's go. Kita buka telur dinosaurus yang berwarna kuning. 1, 2, dan 3. Wadidaw. Wow, ada kuda Pegasus. Mantul. Let's go. Kita buka telur dinosaurus yang berwarna putih nih. 1, 2, dan 3. Wadidaw, ada dinosaurus. Mantul. Let's go. Kita buka telur dinosaurus yang berwarna merah nih. 1, 2, dan 3. Wow, ada mobil polisi. Mantul. Let's go. Kita mencari harta karun lagi. Cururururut. Wadidaw, kakak menemukan harta karun nih. Wow, ada ondel-ondel pocong. Mantul. Sampai di sini dulu teman-teman petualangan kita. Bye bye.